Yang bina pupuna mukpo Saratchandra Sharma Impact News ki Manung taram nuk sering ngasi Manung khana gada wafam se severe punishment for rapists haibani madudi khoi cherak se khan ba cherak akan basing kana ki damakta rapist ki rape ki crime da chenaba adugumba akteng na chenaba mioi singdo ak pa cherak pi gada bani haiba ki matang ki khana janaba tanjani lengjin biru ke singde ki yet thang phambi basi Nonibala Narengbam social activist ni Nonibala taram nuk sari Nonibala oi lengjin biru se Manjit sharangthem President AMSU all Manipur student union ne ai Manjit su taram nok sari aduga ai yeta thangnam phami ne chari basi advocate B Supriya former general secretary AMBA all Manipur bar association ne Supriya taram nok sari ya nan basi Manjit lak sap tai maduri ngarang se AMSU women wings na rally chatla kanda rape kumba choba crimes da chenaba sathi ba crime da chenaba haktheng na chenaba sing se akpa dandi pigadamni habi ki demand ne masiki dandi se masiki punishment se severe punishment for rape se kai dai lai no crime sing se hengalak padunara rape se toina tholok padunara yes siki punishment sing se severe punishment pi butaraga di crime sing masing handagane habi ki wafam dura chat pi bra kamai to ngarang women wingi release Amapuina January to March that 4 baubada rape case 14 gi matakta hena mayok na ki haitare puina mainly minor girls sing including kizi tamiba angang machama yawn haitare masin tai dikena kan dang sangi koi social system ma hadi rapisting se matam sangna solong mo koi gi punishment si koi gi trial kra torma kanda judicial remand lokthara kanda numit manga tarani traga koi thamani jail thama kanda tholok pa mayam su yawdab na tai haitare sin maram kanda ngasai gi rapisting sigi wakal da ngasai gi capital punishment se that sentence later bani no sagi hen provoke to ngobagi macham ui bra ha hum sin en thamjing se masina ngasagi akoi khuna gi social structure ka thar bolena na ngasagi leihori ba victim sing da mapuina mainly nupi macha sing da psychological trauma ma fear psychosis someone later kan da akoi gi khuna gi leire ma gi social system gi manung chana kai gum matam suicide towning bagi adugumba wakulon su polok da bana ta tare masina maro kan da akoi social system se masi same dog per mo thok tabno kanda rapisting si ekhoi that punishment na tragana ma ekhoi yam sangna life imprisonment people ma thok tai hai wa phum du gi mangoi na adu gi ideology da haiza batai koi AMSU gi human wing na ngarang gi mayam gi oiba du gumba agitation si sanction ni have am thamjai okay memorandum gum kai go submit taw gi le ngarang gi honorable chief minister amadi governor da koi memorandum submit taw jare na response ho jipok response se almost adum positive oi handa ki lakadori ba June July gi intham mifam da koi so dana implementation koi gi bill ma pass tawna ba madu government ge side gi hona gani have of kan thame the governor gi side gi so madu am kana adum government da approach to kan da madu act thabak to onthok na ba dugi process to sathagani have si governor gi side gi su thame do masida gon thamling se ato pa teaching like Madhya Pradesh ta sahi taraga ni choi ki makha da laiba nupi macha sing da rape to ragadi koi that sentence capital punishment pi gidam ne have si Madhya Pradesh government na last 2017 gi December da koi warep lor kan da president gi sen ngai hai tare mai to dana gano da su koi yumthang nariba Assam da su koi gi miam gi ba dugumba commencing mode sing sector kan da koi government na Marski April first week ta koi process am kha haidi capital punishment pi ba yabra hai ba ge dugumba process ek ama law ma pass tawna ba dugumba changsan ba ma kha lai hai ba si han mukta da thamjai okay ngarang gi AMSU gi women wing gi rally to the memorandum mom submit taw khre governor amasung chief minister da yes response positive oi handa ki upcoming monsoon session da sung choidana masagi bill lama masagi law ma semba yabra hai ba do mayam pun khana na ba table tawna na bagi tanja loguni hai bagi response to ngarang lai se Nonibala da laksara da maroina crime against women as a whole yang pa duga particularly rape ki kari gi matang se punishment si yam severe oi dabna maram oi ga da maswai ki crime rate se hengane logui bra in case yes severe punishment for rape se leiba taraga di crime se handan ga ra hai bagi matang kari motham hoi ngasai gi AMSU na ngarang dagi ta khulai ba ngarang mai laiba kanu myam do aduga khoina sona kan da khoina ground da thengna ba su khoi gi khoina thengna jaba hai tare ko stay sida mapung oina adum crime against women natraga angang sing te punjanaraga khoina yengba ya ba se hoi punishment su darkar oi masidi khoina pi da ba ya da ba pot lam suni aduga
aina adum sum usmaina sum thengnarakpada Indian judicial system da akhoi hujik laiba criminal amendment law ga ji yengura kanda di mai punishment si ju adum mai pibam thokpa singsi pidana laibagi problem ne ba punishment de adum lai yang khale ba ai wakhanda aduga ngasai gi mu akoina punishment si kanana pidoino haraka di judiciary amana pidori ni ko adu judiciary na tawdoi thabuk si di kanana tawra kanda tawrok toino haraka di inquiry tori ba kangbu duna tawrok kadoi ne ba inquiry tori ba kangbu si kamai tori ge haibu dune ba akoina naina ba yam ai wakhanda darkar oi bese exactly maramdi akoina sigi posting je it's all about akoigi multi stakeholder approach hai akoina maramdi ai khaktana ma khaktana tawba ya ba nataba it's my responsibility se judiciary khakina te police khakina te then civil society ki responsibility yauri each and every khoi khudi ma ki responsibility yauri adu si posting je ta sengna khoi se holistic oi ba mong na sangjala kanda akhoi se kadai ba hoba hariba post de commitment laina thabak tawri ge police department na karai ba commitment laina thabak tawri judiciary na karai ba commitment laina thabak tawri civil society de lairiba or magi family da or JC hirasu hariba sing se karai ba koi long lasting oina chen chong mangami haiba sing se masi akoina yamna naina ba yamna adum akoi problem mo moina adum thokpa hoji ma akoina thengnaiba problem se even akoina so dum akoina field da thengna jaba je ising seng na hairaga di police ki thabak se khar sole haina I thamjani maram di inquiry akoina kanagumba nupi amana kayumba angang amana adumbam chatpa matamda police sing na hujik lawriba thodang se akoina lahoning bas kanu dugi potu yaudre limit to yaude my level se manadre maram di level manadre in the sense tho even number of cases siga piriba intervention level ani se sungchan chana bangam dreba then akoina amuk yenga kanda mu ngasai gi post sensitive hoina deal ta wodaba police officers masing yam limited oireba limited khaktana tana samna leiti haiba bo yawe moida haidi akoi nupi ayo leite si police station da hairak ka su dum thengnei ba koina so akoina sigi area se sida masi akoina adum yenga kanda di wasagi death penalty bu oirasu amabu oirasu adudi akoi ki public ki oba consensus amagi matungda akoi ki kaino ama death penalty habasi athing musu dum laidabadi na te masi pose amna yade habasu dum lairibani na but adu akoi na state wise ki ngasai example pb gi badumaina akoi ni yenga akoi adu sample du lauraga tawreng khalaga su ultimately inquiry report based tawraga ne ba judiciary ni ek tawraka doi sidi adu inquiry report sin mapung bharak traga di charge sheet matam chana thangatte usi akoina adum thengna lots of cases se usi pending myam lairi ba sing se maru oina akoina yenga kanda sigi marak sida sida domestic violence kuma sidi amarom da manabut masing but hadre haiba yai ba adu akoina rape cases sing chi baw charge sheet matam chana thangatte victim sing sina haiba di complainant hai akoina victim oina khoi sijina dre there no moi victim na te na akoina hai ko haiba complainant jena complain ama ingon da sumbam tawre e hairako matamda complainant sino oina magi shelter thiraga laiba but whereas potu da chenaruri ba magi accused ori binu paduna di free hand oina dum lambi da lamkhang da sorok ta dum koi chatlaga laibagi pot se masi pot se akoina yamna kaino oiba pot amo oina thengnareba kai gi thoglei no har kana charge sheet matam chana thangatam ni trial matam chana chathadabagi pot se sigi pot se ni akoi da thengnaba awabs okay Supriya maron hojik lai se immediate intervention se maroina akhoi crime against women particularly rape kari gi matang la kan da yes inquiry report ni yamna mothau ka dur se immediate intervention se police side ni karim kan da charge se matam chana thangalak ta ba slow chap se marom ka the whole judiciary system se chu id matam yam long wai dai sam hare kan da sometimes thajan rak ta ba sometimes punishment se yam thuna piningak pa mo justice ka thokchalak pa kolak poi pm sing se maron hojiki inquiry kari gi report gi slow chap dur marom kan da judiciary as a whole tappa dono one bama thobra sin lamdam stage asema madumak haibe yai aina hainingi base hojik Manipur da akoi gi mayamna punishment pi bagi matang se la ka de akoi judiciary gi sidane ba la ka de sin se kai gi pi de no hojbo kuina changi se kai gi no na haibe ne ba hojik Nonibala na thambe gi ba wafam do akoi gi somde gi judiciary na tor ka de bi kadai de gi lor ka du no haiba poto aduna hojik lai ba pochi akoi police gi inquiry torani aduga matam jana moina charge se thagat piraba adu taragati akoi court asu judicial ki kano sida so akoi na thabak se lokhat pangam me ba court na adu charge se thagat ribam khai de akoi na court na kai mo taw ngam de even akoi ji kana guma me refuse sama haira su ko ama phare puthore e thani hum le kana ma thoki be yai adu kai gi thokri no haira kan de ngasai ki charge se thaglak ta ba charge se matam sana thagat ta ga di yang kui na jang ba ta ga di moi sing do kui na su jen de le be ya da ba khoi ki ek khara da dum yaw ga le bani na adu na moi sing ji ma pan da akoi gi bail out hai ta re ko as in when court na hai ba matam da khoi dum lak se gi haira ga bail out le hi ba
ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯇꯕꯁꯤꯅ after so many years ꯀꯣ ꯆꯍꯤ 10 ꯀꯨꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕꯃꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤꯁꯦ within 3 months or within 6 months ꯌꯥꯝꯃꯕꯗ 6 months ꯀꯤ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤ ꯁꯦꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯔꯖꯁꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯪ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯣ ꯏꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯦꯝ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯆꯠꯊꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯦꯁ evidence loimang lakadaba port ama oibanina inquiry gi matam se sida yam phajana mamut tana tawbiba amsu sange suppose rape haire ko rape ki case da dia koina lakada si maruina nupi masadu gi medical examination matam sana report toba aruga police na torakanda ko gi medical kanwa stage da magi examination to godaba mayam am leidi ari mana selu charu ba mayam ama ari gi tasin ba khomjam ba leidana si myam sin se ko der ka leba si myam sin se ko ni evidence oina putho kan dei da sumi ari gi nupa gi su ari gi victim oiba ana ko gi ngasai anga nupim cha oigara na tra any ko se adugumba moisi nupa aduga accuse hai tare ko accuse ga ngasai nupi su loima medical ki check up si loi tau gadui ne ba ko test or matung da mari to positive response phangba adigi doctor gi magi report mayam ama lak pa sim yam sing si yang kanda koina court na hai tare ko si trial si chathar kanda ma si si bawada su me na hai be posit la kana koina punishment se pir gadui ne ba aduna evidence si yamna darkar leiba adugo hena thuna punishment pi na na bagi damang tandi akoi gi police ki side gi su police rongi akoi gi ayo sing hai je batare ko si system yam thuna akoi gi punishment se phangna bonam da yam thuna investigate to biba athu matam da charge thagat biba aduga sigi case da khwai gi maru na charge thagat le haire ga su akoi gi evidence bibi da ba akoi gi eye witness hai je batare ko witness yam darkar leba koi lamdam se sida de akoi sakhi oina puthok pa ri court ka ba hai ba si akoi gi pam da ba court sa ba hai ba se aduna askai haire ka de ka na hai bi gi wakhalo na ma leba hai tare ko adun court setting da bi pot la pa aduna hojikti lebak miyam sangna akoina kana gumba mi ama koi refis ne haiba khangba leiba taragadi akoi thongla aganda ma khanghowi uhoba mak natraga su sigi timing sida ma sidagi tholai si phibam da tholai kan haibina singba evidence to sabsana pi beda kanam tana kibiganu aduga sabsana thopira u aduga mayam gi support su am darkar leiba ko witness mayam ama adu mayam singdo lakwa taragadi akoina judicial gi side gi su akoina punishment se chap chana piba ngamgani haiba wafam sine aina thamjani is okay manjit maroina hujik lai se law de already dia hana dum le jaw poni sam dhara kana yes inquiry report ki kari gi matang police ki intervention choi che kala son ba dong na to gi wafam am kan bong dong ri so ida men law mo buti yes severe punishment am di demand di AMSU gi ngana women wing gi release la kanda samwa kara no ma law di le bani ado masi ka hetare masi phajana pangthok pa ngam da bai tai phajana mathau to bu da thindan bani khangde haitabani khangde samwa kara no ma aduga handle se to bu kan da su cái hay nè situation si yam khang bom chu mathok tai aduga slow process tu ni maroina thindarak pa aduga justice phangan bada aduga even sai criminal sing do punishment to brosu thindar agadi loin thindar ka do ni kara wa jeno mai sum khan bada slow gi tap thaba aduga karim kan da hai tabugi ke nomati phorok mali ma kamai thamini taw ka ingal lingai matam da ningtho paling da hai tai sai pachalo isang linga kan da hairiba any rape pisama ko gi na traga na pi ngang da कोई फिजिकल असोल्ट तौब मियोय मा हाइतारे मिसक अमा कोई चेराक पीबगी मोंगसी पचालोइसंग ना पाइरमी अदो आफ्टर दैट ngसाई हाइरिबा पचालोइसंग ना पीरिबा मखोगी पनिशमेंट गी मोंगदो पेनद्रगदी हायर अथॉरिटी तमदोगी फेडरलिज्म होरगसु निंथौदो वकटपगी राइट नमखक लेरमे निंथौदो ngसाई मान तौरिबा थौंगदोगी मतुंग इन हाइजबताय ngसाई कैपिटल पनिशमेंट पीबमक नत्रगसु मखुद कथपनि खंगदे ममित कोथोकपनि खंगदे नत्रगना अखोगी चेराक से अखोगी अरापद लोई थारा कांद थबक सुन बनि खंगदे तोन तोन मखलगी तो पनिशमेंट म्याम पिरम हेतारे आफ्टर दैट अखोइन इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन द लेर मतुंग द अखोगी सोशल सिस्टम द सोशल स्ट्रक्चर द अखोगी तोन तोन ब से फॉर एग्जांपल 2010 दगिना 2015 बाव द increase or rape की cases से 2010 द 8 over द 2015 द 33 ले 2014 द 45 ले हेतारे आदि ngसाई लाइबस कोई सोशल सिस्टम की स्ट्रक्चर जिना ngसाई लेजिस्लेचर सिंगना ngसाई इंप्लीमेंट तब मतम द आदि मैम अनि द बधाई बिग्रे ngसाई पुलिस मतम चाना चार्ज से थागत तब आदि लेगैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू द याबा याद मैम लाइबन मर कांद ngसाई पनिशमेंट पी मतम द खुरौ थांग पोसा अमदि ओरगसु
हाइरिबा ngसाई मिसक सिंग अदुना रैपिस्ट सिंग अदुना मखोइना चथरिबा क्राइम सिंग अदो मखोइना तोंगान तोंगानबा लमदम सिगी इचेचल सिंग द चथरिबा सिंग अदो हेने हेने चथरगनुगी मचांग मसि ओइबसे मसिना ngसाई अखोगी लेगलिटी पॉइंट ऑफ व्यू दसु बैकलॉग लेब्रा हाइदि सिंसियरली नत्रगना लेरिबा सिस्टम जिना काइथरकपदगिनरा हाइबस अचौबा वहंग मस्वाइदि थोले अदु मपुंगोइना ngसाई वुमेन पुलिस पु ओरगसु स्पेशल ट्रेन तौबा नत्रगना ngसाई सिगी हिरम सिदा हाइतारे स्पेशली क्राइम अगेंस्ट वुमेन की मतंग द अखोगी ट्रेन तौबा वुमेन पुलिसिंग दरकार ओय मरमदि कना कांदा अंगांग सिंग दो फजन काउंसलिंग पीबी बचंगी नुपी अंगांग सिंग मपुंगोइना माइनर गर्ल सिंग दो देन एक्यूजिंग दो कमाइना माना चथगिबा थावंग सिंग दो फजना हैंडल तौबा हिबा आयो दरकार ओय हाइतारे मतंग सिदा स्पेशल ट्रेनिंग गुम पीबा मचंगी दो लेजिस्लेचर की साइड के एग्जीक्यूटिव सिंग की साइड के जुडिशियरी की साइड के हाइतारे सब माना कोऑपरेशन पीमिनरकांदा ngसाई लेइबा अखोगी सोशल सिस्टम से मसिगी मनुंग चन्ना सुगुम्बा म तौरगदी सिगी मिसे सि फंगदबने हाइबसे कोई अकक्नबा लुगोमा एक अमा पास तौबम चंगी मरमदि कनाकांदा अखोइना याम साथीबा लेबा अमनि दि हाइबा सऊदी अरेबिया दा अखोगी रेप चथबा मियोइसे अखोगी मखुद कक्थले हाइतारे येट ओइबे वेदर राइट ओइबे लेफ्ट ओइबे हाइतारे दुनरकांदा अखोगी सोसाइटी सुम्बा म तौबा मिदि सुम्बा मिनि हाइबसे याम डेथ सेंटेंस कैपिटल पनिशमेंट अखोगी पूरा मागी लाइफ तो मांगन बमंग नत्रगसु कितंग याम सांगबा मखल की पनिशमेंट अमा कितंग अवाबा म पीबम दि चुमब्रा हाबने थमजनी तौ ओके नोनिबला मरुन स्वाई कांदा लो दि हाना सुम लेतबंति हाना सुम लेइबो पोनी सम दारे कान यस पनिशमेंट की करी वफम से थोलकपा क्राइम सिंग हेंगलकपा दुगु मसिंग यांखलकम मरम मोर कांदा अहक पचरा खसे समहाय कराय दनो पामनरको माली सो दैट क्राइम से हंदना की वफम दुदा अदुगा करिम कान हुजिक लेरिबा इमीडिएट नीड ऑफ द आवर से तसेंग हाइरगदी यस मणिपुर पुलिस स्टेट पुलिस से दुम इनखनबदि मेन पावर वाट मानदे समहाय कराय दनो मदुम मेन पावर दुम सुबु माली अदुम वातन लेबु माली अदुगा समहाय ngसाई हुजिक मंजिन पंबिरखे स्पेशल ट्रेनिंग टू हैंडल द क्राइम लाइक रेप कुंबगी करी मतंग से वेल ट्रेन अमा मथौ ताने हस्ति इमीडिएट ने से अदुने थंबिनिंग बर कमाइन थंबिनिंग होय अदुसु हाइबे याय आइना कैनोबा निजंग जरकपसे ममांग दा कोई यूएन स्पेशल रापोर्टर मंजुदा रसीदा मंजू वाइना नुपी मा लाकपिरमबदो यूएन यूनाइटेड ने मासे क्राइम अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस की मतंग इंडिया दा मासे स्पेशल रापोर्टर वाइना लाकपिरमबने मागी रिकमेंडेशन याम फजबे रिकमेंडेशन याम पीरीबा हाउ टू कर्व वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से अदुदा आइना वन ऑफ द माय हुजिंग कनोना मंजित हाइबसे आइना निजंगकपसे मानस अदुदा याम फजबे स्ट्रांग रिकमेंडेशन अमा पिरमबसे हारिबसिंग से ngसाई फजन ट्रेनिंग पीयु हाइबनेबा जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग से फजन पीबम दरकार ओय हाइबने अदो हुजि अखोइना थेंगनरी से ngसाई पनिशमेंट हाइबसिदी हौबदु सुतम हाइजेग्रे दरकार दी ओय तौबदुबु तसेंगना अखोइना सेवियर पनिशमेंट हाइबा हाइरप मतमदा डेथ पेनाल्टी बु ओरसु अमबु ओरसु पीगदुइसिदी समवन हु डिसाइड्स केसेस चुमी नत्रगा लाले हाइना प्रूफ तौदुरिबु ग्रुप तुन पीरकदुइनेबा अदुगी पोतुमा गेप अमा आइना सा हाइज इंक्वायरी गा दुगा गी मरकते गेप अमा लैरेको देन अनिशुबदा जुडिशियरी दसु असागी हारिबा पोस्टिंग सिगी मागी नमजनबगी हाइदी नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट डे हाइना दुम तौबगी पोटनमा अखोइदा ngसाई मागी लैरंबा बैकलॉग मैम दुन ओइरंबसु याय अदुगी मागी स्लो प्रोसेस ते अदुम अखोइना अनिमक से इंस्टीट्यूशन अनिमक से दम थेंगनदब नतेबा अदुगा अमुक आइना अमुक यिंग अखोइना अमुक थेंगनरैसिना अमुक ngसाई इचम समजब नुपी मन सिगी होल स्ट्रक्चर ऑफ माय कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जे खंगदेबा पुलिस लागांदा ngसाई नोई समसमना पोक्सो की केस अम कंप्लेन तौब लाए पोक्सो की मागी एक ता हाइजे हाइबिरिसिदी कनागुम्बा अंगांग अमदा अदुम्बा क्राइम अमा अदुम्बा फत्तबम चथरे हाइना खंगबा मीदुना कईगुम्बा रिपोर्ट तौद्रगा दा तौदबा तारगदी दैट अदुगी मीदो liable to 6 months jail with punishment with fine हाइबनेबा अदोय दारदी अदुगी मीदुना कंप्लेन तौब लाको मतमदा सी केस कंप्लेन तौब लाको जिंग कना कनानो आई नोइ बुजेला थमने हाइगलागदी अदु हाइबा ग्रुप सु तुम थोगलाइबा पुलिस बरकसिदा सो दे आर नॉट वेल ओरिएंटेड अकोई हारिबा एक सिंग लैरिबा मयाम जिंग जे मेकानिज्म मयाम जिंग से मसी फजना ओरिएंट तौदबगी फजना ट्रेनिंग तौदबगी ममी सु तुम तायबा खोइना थेंगनजबा मतमदा देन अनिशुबदा मुक ngसाई नुपीमजा मन अदुमाइना कंप्लेन तौ लाको मतमदा आई नंगी केसे आई एफआईआर चनबंग मोय मरमदी एक्यूज कनानो खंगदे हाइबगुम्बा
then anisubada mo FIR yaudragadi akoi kano medical report chatpa ngamoi haidi forensic ki thaba ngamoi haibagumba then forensic say without magistrate amagi order darkar oibra natraga oidabra magistrate amagi darkar oi haibuduni ba koin tamba parati but without magistrate amagi order yaw de khangdana moina kusi tawraga party mi amta yaudana ga medical report tawba groups adum thengnai ba so si posting se yamna moida systematic oiba ngasai gi posting se fazana implement tawdabuduna maram oira kanda casing se yamna ka hatar fragile ohen ba hatar moina adum posting se aduna ngai ultimately praja gi wakhanda khalai je ngasai gi somda laiba manji gi wakhanda laiba masidi we need to do something akoina hariba institution je changuni matam yamangani paisa piu hairakani inquiry report matam changani judiciary de chatkani hayeng lao mo haini hangsil lao mo haini court ngai tana ka bangam de du de khoin thokpa tawra ja habi kok se khalakpa mi ju adum thokle e hujikti matam khara koina mo violence thingna ba yam kanna khoi hona je khoi ground level da ado khoi haibdi khoi haibdi civil society kamu na si posting je thing bangam na busu yam kanna khona yi ba maram evidence mangan ganu noina mo violence tawra kan evidence mangani haibse khoi gi achau kholaw moina khoi adum mafam khuding da khoina thengzaba meeting macha macha da adum adu sim posting je hai hujik su dum hai ri ba but praja gi thamoi da pen da bagi china kaino se di sung wang khale ba judiciary yengul su wang khale aduga ngasai kaino si yengul ngasai gi posting je sum slow ina sum salak pa moina pam pota tholok taba aina case am khakta aina share tawzaning bada nupim cha ma maina chahi sudabam chen gre thire moise thira kanda last nupim cha do masana yadana chakhiba nupim cha do last pregnant oira thengnare so kari tawoni khoi di matang do haibadi poto stage ayo salamme ba adudadi akoina moido pokso case ne haina segaina rubur taragadi amu adusu mu problem amu thokaduine ba so sumba posting immediate intervention ta hodabuduna maram oirakanda akoi gi laiba system sida kaithara imyam se sidi yam kaithara kinian ai khanli hujiksu yam tholokini rape case maram di hujik ngasai gi mit sida uri bese akoi social structure gi patriarchal structure gi makhada nupi se koi kaino moin ubiri ba some koi positive koi optimistic oiba aduga pro women oiba activist nupa kharana mateng pangbibagi wani but still majority of the me sing na nupi yauna nupa yauna nupi sing sidi just like commodity oina ubagi pot am adum uri aduna akoina hujik school gi vehenda thengna rai besing se akoi mami sami pau kuire akoi taba pos evidence oina phaba akoina thengna bangam gide then school sing de oja sing na satri sing de karam miyeng yengi hujik tongan ba complain ni lai myam se suma mayam sing se akoina aina tum khanjara kan dadi akoi root causes ama lairi root causes se in terms of akoi se hariba sigi section of society a section of community as a whole women have a nupi have say they are part of the society and we need to protect them have a pot se akoi gi missing gi wakhanda khande aho ba tanja amatang uba matam da acheng ba tanja amatang uba matam da khudong cha bala hause have gi pot ta wakhanda adu da loi blai ba pot sings adun akoi gi root causes address to ai wakhan ni ko city this is my very personal feeling aina thingjar jarak pada well punishment is important but punishment khaktana problem di solve tawani haibati ai wakhanda dai di adu magna adu end solution haibati ai haiba ngamde yes punishment mathodi tani aduga yes punishment du khaktana madu solve tawni haibe wafom du di thajaba khara wali haibe wafom du ne aduga yes karim kanda mindset sini am sing hare kanda mindset se ekoi nupa gi society sing sina nupi gi society de yeng bam yeng se hongdok tringai di sam hare kanda masigi crime se masi handara kane si thajade habni mindset tu ne mindset ki matang lak tringai da Supriya da in lak chaning se maroina yes karim kanda police ki side te shodum slow ngasai gi inquiry kari gi report ki matang du ne at the same time judiciary da su backlog mayam le jabanina case pa da pai bangam da inquiry report pai khal asu he pai khat bangam da gi matang ani mak se sama karai da no ma slow process da ani mak se lei habi wafam ya bining da animak si yengnarokanda akhoi hoji leiba judiciary gi keno sidasu akhoi gi lack of judges haitare ko akhoi court yam dingkhat khre ado linkhatliba se every hoidi infan east infan west manipur west na sumaina leramba sida hojiti every district correspondent court singe loi linkhat khre aduga magi darka leba judges sing tudi akhoi leitaba haitare ko aduna judges sing do leitaba ni na magi court sing chu dum horakpa haibadi court amagi judge amana amagi incharge puba sugma mayam ama haibadi court amada leidiba case adu kimati yame haijariba ada haiba aigi masagi court leidiba case to da adu yamba case to de waring ai tanza du da topa case amagi handle to ba haiba sisu khara wa ba si adum thengnai ba ko
ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯖꯦꯁꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯤꯂꯦ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯔꯤꯕ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯞ ꯁꯨꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯔꯦꯕꯀꯣ ꯄꯨꯡ ꯑꯁꯨꯛꯇꯩꯅ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯄ ꯑꯁꯣꯝꯗꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯦꯞꯀꯤ ꯀꯦꯁ ꯀꯣ ꯔꯦꯞꯀꯤ ꯀꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯏꯐ ꯏꯝꯄ꯭ꯔꯤꯖꯟꯃꯦꯟ ꯐꯪꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯔꯗꯔ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯞꯀꯤ ꯁꯦꯚꯤꯌꯔ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯔꯦꯄꯤꯁ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯖꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯔꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯔꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯃꯔꯤꯗꯤ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯅꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯖꯖꯦꯁꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒꯦꯅ ꯐꯝ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯧꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯁꯃꯟ ꯊꯥꯔꯒ ꯀꯧꯈꯤꯕꯗꯨ ꯗ꯭ꯌꯨ ꯇꯨ ꯃꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯣ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯃꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯣꯏ ꯀꯧꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯇꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯨ ꯍꯦꯛ ꯌꯩꯊꯣꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯊꯧꯁꯤ ꯖꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯣꯛꯁꯣ ꯍꯥꯏꯔꯁꯤꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯁꯦꯛꯁꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯦꯁ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯊꯧꯕꯥꯜꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯖꯕꯕꯨꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯐꯟ ꯀꯣꯔꯠꯇꯗꯩ ꯀꯦꯁ ꯈꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯧꯔꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯣꯄꯟꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯃꯦꯔꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯛꯁꯣꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯔꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀooperation ꯄꯤꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯩꯗꯨꯗ ꯖꯖꯀꯤꯗꯤ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯐꯣꯔ ꯃꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯖꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯨꯞ ꯍꯣꯜ ꯂꯩꯇꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯀooperation ꯄꯤꯅ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯨꯞ ꯍꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯖꯖꯃꯦꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯚꯤꯛꯇꯤꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯐꯖꯅ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯖꯅ ꯐꯨꯜ ꯀooperation ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯔꯖꯁꯦ ꯊꯥꯒꯠꯄꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯠꯅꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯧꯕꯗ ꯃꯊꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯞꯍꯣꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜꯁꯨ ꯊꯨꯏ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯄꯤꯕ ꯊꯨꯏ ꯑꯗꯨꯒ ప్రజాꯅꯁꯨ ꯄꯦꯜꯂꯦꯕ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩ ꯃꯟꯖꯤꯠꯇ ꯂꯥꯛꯆꯕꯁꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯂꯥꯛꯆꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯠꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯐꯝꯗ ꯊꯨꯅ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯟꯖꯤꯠ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯌꯦꯁ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯣꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤꯁꯤꯡ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯁꯨ ꯈꯔ ꯁꯦꯚꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧꯁꯨ ꯇꯥꯔꯛꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕꯅꯤꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯗꯨ ꯍꯟꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯀꯛꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯕꯠ ꯁꯃꯥꯏ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯃ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯣꯗꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯐꯪꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯤ ꯎꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦꯠꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯇꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯂꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯁꯨ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯐꯅ ꯁꯥꯊꯤꯔꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯋꯨꯃꯦꯟꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯔꯦꯞꯁꯤꯗꯤ ꯍꯟꯊꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩ ꯃꯣꯠ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯝꯋꯦꯌꯔ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯦꯒ꯭ꯂꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ
nupi like tam mang ena hana so hainer me dare adu hojik ti ko neoliberal education ge maling bi honglak liba information technology era ge matam so de ko women empowerment nupi sing se yam sakti len bam sang like han bam sang haitare nupi strong wing ngai ngasai gi hide crime sing se dum minimize to no gi macham khak oini ka tamjani ngon kana kana bawan gi Europe ki lebak sing da nupi de cyber crime sing se dum khara name run khali haitare like that ngasai gi hi hena thoiba lebak sing di poina chakhatriba chakhalagli lebak sing India gumba South Africa gumba sumba lebak sing chakhatriba sing dan hena thoetar India da Madhya Pradesh gumba Bihar gumba se yamtina rape ki case yang wang Manipur se han mawang da sumba se yam kana di taram de adu information technology se chakhalak mu tungin koi mobile phone smartphone mo misa sa da loi paina re tar sin ngasai gi YouTube da kai da ngasai gi WhatsApp da Twitter da yingning ba myam phang hai tar ado olai ba malim gi information technology ki matam sida di gyan taba mi singa afaba oyu haibani gyan taba sijinaba smartphone sina bai ta mi na mang haibani sigi matang sida ni masi koi legislature singi na tragana law enforcing agency ki achauba thodang ama koi gi mem ton ba section of the society even CSO we certain bodies we ton ba group singi oiba dugumba collective effort ama matang so changai se andumang ni AMSU na movement ama ka di crime against women ki matang da rise up to raise sigi system se koi na minimize to hon gara gadi no pising da hen ba koi gi education piba ma mathau tai ha ba fum sama ai thamjani gi tang sois okay nonibla marun education duni sam nara ka education as a whole educated oiba yam develop oiba country sing tadi sigumba crime sing se masing khardi hande ato posing ge thengna bada changdam na bada haibe opum duni and plus karim kan dang sai gi information technology se atuk matik ti chawkha khare mangom chat khare duka under the dark side se muchai technology na maram or kan da pam da ba yinganing da ba ying bada nungwar da ba yingur kan da madai tholaka da ba poll sing result sing fa pharo da ba information technology khamteng chakhut ki ba duka mi sing gi mindset to nemu budra maram or kan da crime hengat na bagi macha mo hen bras hoi information technology su plus added value adum oiba yai aduga information technology khaktang da akoina crime against women hengkale haibase tasegna makidi aina adum ngasai gi akoina sigi hiram jida thabuk shuba horakanda crime against women se mamangai da thoktabra haragadi thoktaban natte yam thoi maramdi hujingna bu hena akoigi nupi lon baga se khara ka phutawra khare ko haini khara bu sema khare ba but mamangai da di adugi posi leiram de loning bu nupi je sorok tagi adum pharaga lawbu gi chatna bi se leiram mi ne ba so adugi pot to leiram da bra haragadi crime je adum leiram mi ba but adugi pot singa sina mu masing hengalak posu man ba hengalak poina su akoina uba aduga henju hengalai si kai gino har kanda ngasai gi media gi pot ma akoina speak out ngasai gi hujik koi si posi thu en ai phajalaga leitre bu hujik ti nupi sing se they have started koi culture of silence se koi thugai ba hore ini ba breaking the culture of silence adona sigi posting se tholopani na masing ju yam badi man ba aduga oiba ki su akoina su dum yeng kanda yam su yam me ba aduga mu ngasai gi aina education haira kanda akoina ngangna riba education je what kind of education haibadi like haibadu khaktane education oibadi yade ai wakhanda di this whole mentality setup se ai family dagi horaka dawne haina ai khalle maramdi akoina ngasi uriba samaj se Manipur gi family dune ba achawa family mu oijabai wani but akoi gi family da satnariba lonchat akoi gi family da ai isini naw da ngangnariba wang sangang mayam je reflection ne ba akoina samaj da uri sing sidi but akoina imung sing da mu halaga mu yeng kanda nupi ma gi value je family da kayam lai ge ba nupi ma gi value se akoina karai ba respect tau ge ai family da aigi imung da ngasai gi imung da nupi ma watpa matam da akoi gi karai ba bo hoi habise kamaina miss adugi feelings de kamai lai ge ba aduga ngasai gi akoi gi imung sing da lai ba nupi msa sing se equal status karamba family ke amna piri ge mana ngangning ba haining ba sing se karai ba bo magi adugi free expression ge area je kamai lai magi education in the terms like lai shu tambagi haraga su mana tamning ba area da ma passing athing ba yaudana kyam tambali khara di lai ramgani elite group sing di khara dum lai tabal nate but aina yengjara ise di overall percentage yenga kanda di 80% di adugi area du changbang amde ba aduna ngasai gi akoi gi sigi 80% sina ne reflect tawra ise aduga sigi posting si yenga kanda akoina overall oina yenga kanda di as a whole akoi gi nupi sing si imung jing ji gi lairiba magi living style ngangnari bo sangang chari bu chinjak mayam jing jina maram oira kanda ngasai gi imung sing si da masanupa am pokpa masanupi
ꯄꯣꯛꯄ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯅꯪ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡ ꯊꯦꯡꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛꯀꯅꯨꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅꯗꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯪ ꯑꯃ ꯃꯊꯦꯡ ꯆꯠꯊꯣꯛꯀꯅꯨ ꯐꯤꯔꯣꯜ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯠꯂꯨ ꯑꯗꯨ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯁꯦ why not we nupa amoina nupi amoina brought up tawrokpadu nattabako but akoina human being amoina mi amoina aphaba akoigi mi amoina hingnana bu honaba matamda aphaba education pi ga doisi mama pa dum oidoine ba but akoigi hariba mama pa singse moise karaiba bo sensitize oiragi haibadu ne ba because akoina thengnari ba mama pa singse yamna thakchani chasani phunarakani lots of domestic violence thoglakani haidi imung manung da phuna chaina bi kanggung jai bi imung du dagi tholakpa adugum angang sing du dagi chakhala akanda mu akoina karam samaj no akoina expect tawduise aduda akoina haidi akoida laiba question jedi question ma ngaktani huje akoida thogla imam je maramdi akoina yengakan aduguma family du dagi karam aphaba angang puthokpa kamai ngamdoino moise akoina mama pa du role model oina puthokpada mama pa sina kanai ba mating pange ba ai chawrakan ai baba dawno oige haiba macha masing kyam yamge haiba se akoi data ama khoi collection tawbam darkar oire hujikti ai ima dawno oige haiba se maramdi akoi angang sing sina uri jidi dominating oiba nature da yam dominate tawrakanda mama duna adum recipient of violence oina adum hingakpadu uraga laeba adugi imung du degi horokpa macha nupi duna adum mapan tholakpa matamda mongonda inferiority complex am adum laiganeba mongonda adugi voice out tawba ngamgi sakti je suklai lereba adugi same kano je structure je adu mana mayu makai palaga adum puraga chatleba maramdi mana ngasai uraeba aigi baba na ai ima da sumaina haiba matamda aigi ima na sumaina khumgide aduna aishu laigadawni haibane but generation gi matungina sigi generation je after la ka da ngasai gi manjit haibi main education je khoina lai lai su haina lawreng khal lai lai su haibani pim chada du potu yaraktreba yaraktaba matam da adudane khoi gi family de class la ka da ngasai gi mana suppress oina leram du yaraktra ka da mai culture je silence thugai rakko matam da di ngasai nupi gi tongan crime amoin imung da nupi na main reason of crime kaina akoina nainarak pada yaura ising se ado sigi pot sing se akoina namjalaga thamingai di yaba namjalaktaba matam da dugi pot se la kan da adun aina haijaning badi aina so yamba adolescent gi so ekra program adum tawjai ado da moina akoina moiga akoiga adum sharing tawbada akoina thengna base family is the mirror of our society is the mirror of family ne reflection ne kai mong natre akoina ura kanda aduna akoina family se phatringai di society su po phaba ngamoi haibtu ne ina haijaning badi aduga koi punishment haira kanda imung da leiriba magi violence introduce tawriba violence mong ja ki violence mong introduce tawweba angang sina kappa matam da masai gi kapi si kai maram gi no haibtu nataba kappa yaroi haina ai ki bra ki dabra haiba question hangi doi tadi mapa amaga macha amaga loina ga doise ki bagi relation du oihaning de ba khoina di emotional binding na bind tawrakanda porakanda nang si tawa phai si tawa phatte haibagi poto pibi ga dawa magi main counselor hai tare angang du fazana mainstream tawbi ga dawa mi du di adugi kanu du yaw traga di threat tu na te sam na emotional binding du di mathok tare se mapa masa mama masa lu ne bagi kanu se Supriya kara oidno ma yes matamam da di crime se nemi bu di haiba adu khojina khangwangi haiba matamamdana kare kamai to with the crime sing say talk rasu madai do mi ta ba ipangam da ba notice to torok to ba matam du da media gi role sing su yam hena wang ngasi gi sumaina chakol ismaina chakolam da ba social media su chakole crime se race se hengat matam da su thoki thoga crime race se notice to ram ne khara hena thoku man bi phim ma aduga karim kan da ngasai gi uji khai riba yes the whole learning started from a family dune karim kan da family sing se amorom da haradi yamna role model family adu role model parents oidaba aduga macha singna matou tamdori ba edi role model do kan ni matou tambodu yarakadorni samwa krai do family singi keno sta chu acho asoibam leirabra sini Supriya sigi Nonibala na huje haibi gribese masipa exactly adum chumme haibidi bi amagi angang amagi magi character magi behavior myam sing my family my mama papa tri loin tamakadoi mama duna wa ma haibe matamda nang sigu bo wangang sangang si haibi yade mi amana sumai harpam tamna si tawgadabni sumaina khunggadabni kaina haibena singba myam sing siti mama isna khwaigi yam chawba role ma lorakadurni haijariba aduna mama duna tawganu haje mama amta na masagi damukta phattana amta tawba natte ba ko mama sina tawrai se masagi phanana ba ngak tane ba ko adu some family khara da akoi gi broken family su yawi ko ari habidi separate leina ba adu gu mama ya mama yaw ba adigi kanana mapa na warakatra na taga mama na warakatra
ꯑꯗꯩ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯆꯪꯅ ꯋꯥꯔꯛꯄ ꯃꯤꯟꯁ ꯅꯪ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯤꯝ ꯀꯥꯟꯗ ꯍꯜꯂꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪ ꯆꯠꯇꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯀꯤꯌꯔ ꯂꯧꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯑꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯟꯖꯤꯠꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯉꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯃꯥꯔꯠ ꯐꯣꯟꯁꯦ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ below the 18 years ko si myam sing se khoi smartphone loi pai ve at least 2 sims pai da si myam sing se pai de the smartphone myam sing se gi tu khoi lan myam am sinai ba kari kar mo mong da sinari khoi mama pa sing sin ya mun ni yeng kom chang ye ba hojiti lai ba po si am te yeng mo tam yeng ne hojiti free ngak ta ne ba khoi phang myam sing se even internet ki oiro ama ki oiro call hairo free loi phang free school mayam am lak badegi de mukta lak badegi de angang sing se kai dore kasai smartphone afaba ama pai re khoina pai ra khanda khoina kari kari yeng ba yai kari to ba madu afaba lambi ma da khoi ki angang sing si wakhan da masi sina gi habi wafam natabida sam angang khara madi nupa masa or nupi masa khara madi makhoi lai su tamba da yam kana ba pot amu oi ba se when arama lambi im da sina re ba sam na hara kan da like to bune sang khrani phone pai le ramani internet hang do ni whatsapp sina ni facebook sina ni mayam am to le de ba ko siguma mayam nupa masa sam na hara kan da in khali ben nupa masa mayam sing sina whatsapp te gi or facebook te gi na ta ka kai gumba youtube te kari gumba mayam sing de khoi download tong ning mo mong da to ba ya re ko si mayam sing da khoi na yeng ba ya da ba du mayam am yaw re adu mo mayam sing u ro kan da khoi to tamning e masi karino haiba poto khangning e ko sumai se yenga kan se sida mi thire e moina mo mi thire haibadi sam loiner be mi sing sida sida akoi thire aduga adu to wa da to wa du chau cha da chau si tore akoi si crime yam am tare ko hotel de si tore me izat mang halame adu tore me kan hai de ba se somdana mama duna di masani video college sakhi school sakhi haidana somda leijari ne ba ro hares masagi nupim sa du ding sa nupam sa si ga to pam da chakrani adegi leminaru ni adegi haidu or aroi tawra isi boba aduna sila kan se the crime se dum thok ta banate ba after 2-3 times incident thok ro matung da ko na yarak tra kan da ko gi pau pirak pa adi mama da or friends circle da man sumain tawre si tawre kan hairak pa akoi gi thengna jaba experience tani ko koi na haijari se aduna sumain tawra kan da koi gi kari to ya ke haira kan da last da mama khang pa adi gi ahal man khang pa tawra kan da sela kan da koi kari to ya ha gi question sin ne ba lai se koi na hoji aina haijani gi basina inkalai ba ngang nupa masa or nupi masa da oiraga su kala gumba some person khara na nang yaning da pot ama nangi nangor kai kuma khara torko matam da immediately na information pi ga damne ba aduga amuksu na khoina changba ya da mafam da akoina yadi haina lei ba jaga khara khoina lei de samna hakana restaurant hairo hotel hairo sahi su ba ngang sing na ka de restaurant changdoino the restaurant ai si hoji often restaurant nataba mayam ma khoi hitang athaba jaga sing de khara lei di ko siguma mayam sin chatla kan da khoi gi nataba thabuk mayam ma sathaba simpam sin khoina taba uba dum phange ba ko aduna siguma mayam sin changuri ba si mama mapa sing sina su thika bam su change adigi amana amu masagi nipi msa sing su siguma pham da satore hai tare ga di moi masana laubani khangde natraga aina yaning de haibadu di utpata ba ne ba aduna si angang nipi msa sing hoglei sing se da hoji maru ena thoi sing se pokso gi ke si yam khalai se kai na ka da angang teenager sei below 18 years da leba angang sing nipam cha nipim sa khangna re ko education me amam lai ram ni na khangna re chalu re adigi sam mafam jaga am da moi ani physical relationship le naram yai ko singma me am tawre adigi di sele ne ne sele kan de below 18 years ore adi targa di mama pa jo jiti lai so hebi sang su dum hengana re adi anga ai isa se angang ni hare kana gumba ain khangwa ma ga tanarurani nang na sa do angang oi targa di complaint to ya harani police ta chalani complaint to kan di FIR dum pale FIR pal kan di sum de FIR do pala roi rep pala roi natraga apta pala pokso hai be exam pala ne si pokso se pala patara ga di compulsory nupam sa sing se ji yamna khudong thiningai oi ba se nupam sa sing maroi na ko sigi sei sida rep nataba koi ki below 18 years da moi khangna ba phanam khangna ba oi shino ba phanam nuksina ba oi shino ba sembu se lor ba level minar ba di complaint mama pa na pam da na complaint har tar ga di pokso eki makha da akoi angang yam mo hoji to sa tar ga jupena hom da trial me am sathar ga leidi ba aduna maroi na aina pam sa sing se thamning ni badi aduga nupi masa sing thamni aina khwai digi nuksi na khanjaba ai se maga lemina ge na khallaba aduga mai wakhal don leiba tar ga di ai isa si below 18 years ai se sahi 18 years se sudre na leiraba 18 years se koina masagi academy age da di la ani ko hojiti mar la ka de se ai pok pe ki kuthi adu da mu chanara aroiba ai gi ming jam da khwai hana logi ba ai gi age ma leidra sai si da gi counter kan da ai gi 18 years se sudaba tar ga di atop sing relationship leitaba aduga sembe chong mai thabak
तौबीदबा अदु ओइबा तारगति अखोइगी नुपा मचासिंसु दोसा तारोइबा अदुना मरु ओइना नुपी मचासिंसिदा वाखनसि खितंग खंदाहनिंगेबा अदुगा मखोइदसु ममामपा मोइना मसा मसा यानबा तारगसु ममामपानदि मु यारो ओइदुइनेबा सिगी मतांगसिदादि अखोइ नुपा मचासिंसे फनाम यानबा लै तारगसु कंपल्सरी पोक्सो एकिदा पालकांदा होजि ट्राय मैम चथै अदुगा कनो कन्विक्शन मैम फंगदबा यावदबा नत्तेबा Manjit maroina student ke छात्र singi welfare gi oina leiba organization AMSU matam kuire AMSU le requisition sam nare kanda so the student community kari gi teenager hara gandi school chaliba aduga higher secondary attend tawriba college college ka habdu khara um pare amarom da haradi so I think the wrong use of internet tune ngasai implement technology panbi gi bdune internet smartphone kari kra makutta paira mena madu lan sin bi kari gi matang se maroina छात्र community singi da awareness तंगाई फदना अवेयरनेस हम याम चाउन पि मथौ तारे अदो आइदु त एमसु गि रोल लेबिगद्रा नथरगना कै दुगेन कन्फिगरेशन अवेयरनेस ति दुम सिगु दुम मथौ तारी मतुंग दुसु तागिनि हाय तारे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ना एडवांस ओरेगी मतुंग इन हाय तारे अदु बुंग सागी सिगी सॉल्यूशन से मपुंगिना रेप नत्रगना तोंगान तोंगान ब फिजिकल असॉल्ट में आम चथरी सिगी सॉल्यूशन से असे कोइ थिदुग मिन बम सागी मपुंगिना आई वखलोन द एंटी रेप लॉ मा क्राइम अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन द चथरी सिंग से मसी थेंगनबा सेंबीबा अदुगा डिस्ट्रिक्ट खुदिंग मुक्ता फास्ट ट्रैक कोर्ट म लिंबीबा देन ngसाइगी तोंगान तोंगान ब सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पुलिस रगसु ट्रेनिंग तोबीबा अदुगा स्टूडेंट बॉडी सिंग अदुगा सिविल बॉडी सिंग अदुगा लेदिबा लीगल एडवाइजर सिंग जजेस सिंग रिटायर सिंग पुंजला कांदा बॉडी इम सेम कांदा monitoring seal ma sembiba like that anti corruption seal the mana kogi ton corruption ki chathari basing thingba adum gi mong adugum nai tare ka monitoring seal ma sema kanda tahoi da basing se masi kopna yengsin ba mu khak ju chang aduga awareness program se koi hananda gi su ton ba makhal gi awareness program am pangtho olai boina hojik se smartphone je koina season na ganu hai basu habi ya da matam oi bai tare mam ni kana kan maling honglali ba new level education gi magi live train si da smartphone gi kana badi du mak leiba hai tare du mapoina asagi horok toi se family dagi horok du ni it's all mipung kuding mo one all yaminna ba yaminna ga da ofo mo khang nai tare du asagi akoina swai na never say family dagi education ji horaga su physically aduga culturally productive obam change ba socially productive oi jagadi asagi aina gold medalist or su doctor or su IS officer or su crime to am yori bang nupi mcha sing da aduga women sing da crime to ba mayam yaw da badi na tai tare dang sai akoi social system jum masak mun na khanga kan da hingminer be tongan ba furup sing sigi ba adugum ba magi liklam punchirol hai tare manipuri khunai punchirol se masak khanga kan da thoning da ba thodok sing je thok da na mai koi khuding na chakot pa nation magi manglom da jangsin min ba do adugi matam da oire ha ba sitong in thamning okay nonibla hojik se ngarang se AMSU government wing na rally imsa khre rally chal matung da yes severe punishment ama masi thambam mathok tani crime against women particularly rape se handan na bona badai bagi response positive hai bani aduga yes laiba upcoming monsoon session sida puthokpagi try da khana na bagi tanjama adu kari no volume lakpa ai du yeng pi tare aduga nonibla da hangjaling se karim kan da swai su thok to dinate rape aba crime se yam sathi ba crime se tawbi tawro ba aduga karim kan da maswai punishment gi matang la kan da isa do juvenile chai shudri kai na haiba asagi severity of the punishment do handana bagi ain khamba da motive oigadra khali aina lakchani ofum din onibla rape haiba crime se to ba hairaba rape haiba crime se kamai tawni se khangaba mi do sahi shudi se haina yabining brasini samsa atuk sathi ba crime do pangtok pangam mi do boina sahi shudri juvenile ni kai na waifam se yabining bra natraga yes angang ojara su yes mai sahi du dangang or su lamcha saji tu di pura ayo hore adori masudum adal la moina tit to kai ge se aina haizane mo da idea ya bana akoina sujaba design hai tare ko thabok se we mostly work on restorative justice ki basis ta koi thabuk si suiba habidi mi sing se phane am phatta bo raga su o moi se counseling to raga ya gadra or moi se opportunity ma pi bana phagadra habigi kaino da adum bai wakhan da su ayam ba khoi se khra zu khra lei aduna sai gi chahi shu da bagi matang se hoi malem gi oina 18 years se khoi adum angang ne na adum lei re ko lei raga su khoi mamang gi delhi gang rape ki matung da khoi 2016 da oiba male khoi juvenile justice act se amon amend tau thora kare moina haidi severe kaino the crime da involved to ba juvenile jing se below 16 years for ki manung da leiba se 16 years he laga di moi se mayam gi oiba criminal khoi CRPC se trial chatha gani haiba pot ama lai gre ko moi amendment da
aduna asagi adugi duma mai le rakanda ai wakhanda aina adum haibase aina adum khanjaba wakhan aina adum haijari sini masai angang mayam sigi marakta aduguma angang sing se adum tholokta banate ba adum thoklei aduga even akoina chatpa bawta mauni khangaga laknaba adum angang su adum yawrai ibane ba mayam si marak sida haidi moise kamaina mi se karamba mi de lakna ba yai karamba mi de lakna ba ya de aduga nupi lakna ba se chumbra natraga lan bra hai ba si bawba nupi lakna ba se isana nupi lakna ba nupi de lakna da san de lakna gadra hai ba phagi bawba lai ni boko so nupi lakna ba hai ba se masi crime mani masi tawba ya de hai ba se family de gi hairak pa ma changi ba aduna sai gi juvenile ni hai ba se moi de curiosity ga sai hai ba technology soft अखोई अफाफा टेक्नोलॉजी मैम थुंजलप पोसी मोद ट्रायल तौनिंग क्यूरियोसिटी वांगतब नाते अखोई ममा मपाना मोनिटर तौब है ममा मपासी मचासी पाब फोन से मोनिटर तब सूंगमोब कईगिनो मोइन पाब सिजनरीब टेक्नोलॉजी से सोफिस्टिकेटेड हो कनागुब ममा मपा मचादुना फोन पाइजरगस फोन चंजल मेट ममा मपासे मसिंग कशु यामदेब एंड सिगी पोसिंग हुजिक थेंगनरीब लानसे आई वखंददी पुन्ना अंतंग अखोई इचाजु इमाजु इपाजु हाइबा मयाम सिंगसे पुन्ना ग्यान ताराकांदा नंग से करिगिदमक्ता सिगी फोन से पाइदैनो पाइरकांदा नंग करम करम चैनल येंगबा याय अदुगा नंग नि येंगनिंगगसु सुमाइना येंगबा याय तौबतबु नंगी एरिया जे सिनिको हाइबा मदे अखोई from the very beginning of mana growth lakpadagi hongna wari je sumkhra sum sanaba darkar oiba khanghaudana man sahi trat tu yaure sahi trat te yaure doita di nang si channel ji yengba ya den daklong thingjalaga di adu so mo akoina right ama violate tawri kari right har kan mo internet ama darkar oire ini ba maram di internet akoina 100% akoina haiba ngamdabse mo si sum channel khatang yengi haiba si mo haiba ya di ba maram di for the khoi aphaba lai su gi matang do so mo adugi channel jing adugi phone se dum season ba su dum yauri bane ba adu sigi posting se aina ngasai gi hari ba pose ai wakhan da di malem gi oina 18 years si lai ri bani na malem gi oina angang sing 18 years phokti akhoi adum moi kok se dum semba ya gi ni hai ba gi wakhan du ne ba adu na ngasai gi sai kana tamona hai bro kana lom hai gi ba police ki matang ma hai ba se police ki matang se huji ngasai tamon hai bi bo mane police se masing se yam lai na hai bi bu adu lai na hari se aina haizening bada huji पोक्सो की केस रेप केस लाकाद वुमेन पुलिस थाधर कने वुमेन पुलिस से हुजिक मसिंग से लैरिबु केस के सुंचान चाना देब आइना सुम हंगजबदा एसआई से सब इंस्पेक्टर की रेंग लेबसे समवेयर 87 खतने मणिपुर द लैरिसे एंड अदुसु हुजिक फास्ट ट्रैक कोर्ट मंजिन हाइबिरे is a must अखोई डिस्ट्रिक्ट खुदिंगी फास्ट ट्रैक कोर्ट लेबसिमा खोई दरकार ओइरे देन हुजिक दरकार ओइबसे अखोई नंबर ऑफ अखोई नुपी गी एसआई से मसी एनरोलमेंट याम हेन तौसनबा म दरकार ओइरी प्लस अखोई लैरिबा थवाल इसम समना इना डिस्ट्रिक्ट अमा हाइरे कलो अखोई डिस्ट्रिक्ट अमा दा एग्जांपल दा थवाल हाइरसी थवाल स्टेज दा लैरिसी गसाइगी एवरी पुलिस स्टेशन खुदिंगी वुमेन पुलिस स्टेशन लैते every police station khudingi women police station laite adoi tardi somewhere waikhong na thokpa case ama se kaino se Kakching police station lakta na lakadoi ne or somewhere interior of Thawal district inform the thokpa se Thawal district women police station ta na lakadoi ne ado sigi both mayam sing se laibani na akoina laiba adon haribo women police personnel sing se de khoi moi se only nupi angang khaki case khata na teba moi bu dil dawri sidi they also deal with different other mai gi matam gi keno me am dawri ba adon akoina yengba ya ba se ngasai gi gender gi perspective te yeng ok matam da moi su somewhere moi su mayu makai pan ba nupi su dum yauri macha pik pa chen ba su dum yauri police oijaraga su uniform da thabak tawjei haraga su adon sigi posting se akoina in all sigi dynamic me am ji yenga kanda ai wakhandadi overall oiba yamna kano oiba ngasai ge in haijaba multi stakeholder gi discussion ama darkar oirakanda akoi ne yam holistic oiba policy ma manipur gi oina akoi sembam darkar oiba yamna ai gi ngasai gi manjit ki du da ina plus point hapjan jarakanda hariba akoi gi manipur gi policy se tasengna mak sincerely commitment laina akoi se sincere oina hariba policy se punna draft tongminaraga punna changjan minaraga masi implement tawda akoi khudima ki responsibility ni haibase masi I darkar oing khali aduga chumne gi policy ma se me haraga implement tawbagi tawdabagi mathau tadraba blood then implement tawribra tawdabra habdu su monitor tawbina ba
body ma leitragadi adu so ai thoidokna kanagadi kanagadu wante habni Supriya Lushal se maru ne ngasai Nonibala thambirak pase multi stakeholder gi involvement gi matang se yam maru ne thami maram di so ai se punamaki responsibility loin changani masi crime gi kari gi matang handan bai se so ai se kari mo thambini nge du multi stakeholder le se kamai torogadi masi koi push to buya ga ge se ti matang sida akhoi gi Nonibala na su thambire adegi akhoi gi moi apam se akhoi gi mayang gi apam hai tare ko samaj gi si akhoi gi sabna ka do women police station akhoi gi women police se akhoi gi every station na batik chana leite hai ba se si ki se maram di case sab saba Nonibala na hai je loi mak sab sai ba ar de akhoi policing si su crime si katang tholo hai ba natte ba matam gi matung na thorok ni moi ju moi gi thabuk de loi ba busy oi ri ngak ta ne ba ko aduna si huji tholi ba crime sing si te maru ina nupida ngang da sathak crime sing sigi matang sida su akhoi women policing sina samna hana pokso hara ka su women ps da thadare ba si ke se ade women khak da na pai ba si amar de angang puthok pusin ama tauba mayam am yaw ba na women na ayam ba tawe ba ko aduga sigi tawra kan se sida khoi kai hai tare leidiba khoi sangstan sing ko NGO adigi lanai gi oiba dugum mayam sing sina su yana posto bam sange haibadi singma crime am thoya ga mai macha da thoya ga khoi na tumina election gi ba tumina election gi tara ga di gasai gi crime du da scenery ba accuse haibe tare ko sigi sina hanjin na tawba ya ba gi yaina haibe gi question am la ka doi ne ba si matang si da yaina na haida ko tara ga di crime do commit tor ka doi ne ba aduna singma mayam se hek pa khangaba atoi taragadi akoi gi ani mama du na di haidopadi ngamjadaba ai isasi aina siguma ma taw taragadi ai isasi mingche thirani natraga mi me mamang di ikai je kan haibagumba swana losan dana tham taragadi ngasai gi ekizoi benu pasima su adum haidok dana lei gi banina adum tumina lei sangraga adum yaina haibi gi question sida kainos da la kan da crime se again and again same person to the natraga su atopa person sing the torpa yaiba ana si yade na haina hoina torpa taragadi hoina crime se handara ka doine ado hojikti any angang gi oro amagi oro crime ama thoe hai taragadi akoi police ta su akoi statement court ta ko akoi first class magistrate sing si mamang da akoi angang sing si puraga dum lae mama pa sing sina akoi case ama thangal urabani na thangal uragadi adu mai statement me ama loba se akoi gi darkar ne ba masi lahu da basu ya da ba aduna siguma me am sing si akoi angang sing mama pa sing sina yam phajana la pora ga de angang sing si thema hedi mangon da toriba me am sing do loima asing ba hai ba si di angang do loi khanga do ri ni dana ada siguma me am sing si mangon da dum haina ba hona ba ho hen ba mai apam ba do adugi me am sing khanghan ba aduga ka mai to ba kari to ba me am sing to mai statement sa ko loi lowe ba aduna sigi me am sing sigi to no ba adigi kadai da zakadage khoi number 1 akoi ne kadai da zalaga kana da complaint to do no hai ba simo pot ne ba adu mama pa sing akoi gi madi mai masa du da crime ma thola am ni na ma si mama sing ngasai gi yam sing ba mama ma oi tar ga su matang zero ko state ko pangsel ka ne ba isada thabuk thodi ko gi pangsel la ha ba do adu kamai to du no ha ga mama si nungai ta ba wakhan du ko loina na pangsel la lai gra ne ba ma tawhong khang roi ba mi gi da di adu tor ga ne no wakhan si thwe ba aduna ai share to bam darkar lai ba si ai isa si da kamai to ta ge na ha ba po si man share to tar ga di akang wa mi am ta ga any lekai gi su si ti mayam am lai re ko si mayam sin se ta kan da adu di la o ha da si mo si da sat pa yai koi police da hana complaint thago dem akoi na su awareness program ya ma koi na su zathari ko ko se ma masara thu gdi magi masa do solopa swai gi kari gi rep to gre ka harati wakhan chu nungai taba aduga wakhal thok tabagi matam duni aduduna adoi anak pata leba society to gi any NGO egera any club ki egera sanction biraga mateng pangna hona biu adu karim ko anda isana crime si tawre na traga isa si chanu pi mangun birarega lo laga thambai do chungot phate lot pudna maram ora kanda hanjan yaina haibagi mangonda thauna phataba thauna ma hengala le habni swai do ta yang khamda multi stakeholder dona bak parents ki NGO ki club ki police ki even judiciary ki gari ki pulak changni legislature yes lawmaker sing sing chu yam chokol role ne bani aduna tingai di crime against women and particularly rape se handabai wapu handabai se khara wan thokna bi kanu ne wafam se ne Nonibala aduga Manjit aduga Supriya ngasi register du lakpi bodu ngasi gi manu hona chema pung pham lo chalak padai kai khonu jeri ba geso mo pom kan sa ngasi ki tamta tin fake news ki manu hona matang solution jena batanjai role adu lamdam se thokli ba thok wa thok kya gi marek chumba report ki tamak impact news mi yeng ta aduna lebi